Balun semaha na sombang kapia su munara tatahulun ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. So rasa ini kita sao mabasa win hoy susi tentarang ikite dan mabasa ikite magausa roke manentano de sikite. Mahi kita makaliw maning. Mawurwata kasalahenge sulakung pangangimang na suku pabawiyahi kami sarang oras ini enekay walingu kakendagu mawurwata sesane. Terima kasih baugu penanantano di kau mawu. Terima kasih baugu alamatu mang tatap dudendingang supatiku petatawa kaliang kami sarang oras ini. Kusuara seini mawu kami hinong dumaringi habaru hengetangu. Kapapelesa wo ikau mawu luliuro ke umat susi menentanu dak si kami takadiakengu ikami makana timonang hengetangu ini. Lembone kami masasampi ene kukuateng sukanandung dalam pangu pababiyahi kami. Kupabawasang binuhe susi sora sa ini irasa ge sutulumang ikaw mawu kasalahenge. Amin. Jamata ikakanda gumawu supatiku diadikange makwa pengangendungan kita sora sa ini ni rasa ge bau buka pendariadi pasal walu ayat humotong sarang mapulo sio ku tumangu nasa ikite kekabakeng bau pendariadi pasal walu ayat mapulo nung dengan upading bawe rasu ayat mapulo pitu ku bawalone kira ini sebangke bau kapal ene ikau ringangu kawingu ringangu mga anau orelai mga kawing isire apa sebangko kebi. Jamata ikakanda gumawu Dr. Sugeng Widodo dengangu mga ringange na tawakali sengapang botonge baugu metulung orelai mepaduli dengangu mengundang mga binatangku naroso nakaseho tipu napapeho lai nengkalese walingu bulu dusimeru nenopa. Ku isi rewotonge nakatulung mahasu 50 su tolene sapi dingangu 2 hasu domba. Biasane mga kalawo o binatang maeng su tempo kerene kurang paduliang kekaulenang walingu mengambang badak. Luliu pebawasang hengetang sora seini inu kawinge anae dingangu mga kawing isire ni apakaliwi rumawu bo ulebah ipaminasa apang diadikang ku balide beke taing inu dingangu galipoho eni pakaliwira su tempo ene mawulai na pakaliwira mga binatang bae ese bawine ipe peli ringangu tawe ipe peli mga binatang maharo orelai magaeng kebi ni pasua sularungu kapara supia lebah nemulu sebanua su tempong inu nu dingangu galipoho elai kalawo binatang ni bawawa ne tanak sularungu kapara sarang keweng lebah naoho ku mau nehengetang sebangke wa ukapala ene ikau ringangu kawingu ringangu mga anau orelai mga kawingi sire apakah sebangko kebi mga binatang niwawa su kapala ayat mapulanu. Jamata ikakanda gumawu luliu pebawasang ni darahe sikite kebi kapia orelai kakenda gumawu kai supatiku kebi apang diadikange mawu mang metetahandung ku isie mang tatape mapa kaliwira orelai menaramata apang diadikange kakakawa otomata marosa seng nakarusa pe papaduli orelai pe kakakendaga sutoloarang apang diadikangu mau kumawu mapulu patiku diadikange mabiah supa kakakendaga ku mau nelahe ukakendage luliu ahusi Yesus Kristus
seng nakoa dalengu salamata dalengu dalentengu gigila lai pedarame sutalowarang patiku apang diadikange. Baugi kita mau seng nelahe uka kendage ku mahi kita mesempik kebi ene melahe u peka kendagi kita tawe ketaeng subawera kaiso luliu kakanoa ikite sengkatau ku ikite botonge mepaduli lai ku mendaga kebi apang diadikange. Pihak kakuing pangangimang baugi kita kebi mebiahe su peka kendaga irasaga suka kendagu mau sengki mendaga patiku diadikange. Mahi kita mekalio maneng. Mau makamasa ore lain nedalembong kakendaga supatiku apang diadikangu. Ahak koi kami mebiahe tuhu kapulunu. Kui kami botonge mepaduli ku mendaga kebi apang diadikangu. Kere kau mau ku kendagi kami. Ini kahioro kami sulalu arengu mawung kami Yesus Kristus. Ikami meke kalio maneng. Amin. Sarang ini tantirong hengetangu mau sahalo ini. Tatapa gagali uingate abeki ulei melike, subscribe, orelai memahia su tomata waline. Dingangu mekwa ene ikite senengala bageang su petatangkiang pelaha baru Injil dingangu YKB. Mau mengalamata sikite kebi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.